paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kapitan, umayak man agsingay. Na, nagsingir. Agtagtagainip kan sa. Awan mo ti amok nga utang ko kan ka. Saan asikati singirag ni Maribanang? Anda utang na. Ay nabayagan Kapitan. Na, di na pinaybayadan. Nalipatan nansan nga dautang na kanya. Ay, sa paedan na panan na. Ay, ibagam inton sumangpay, Kapitan. Nasken abayadan na kaw na. Ada aya utang mo kan ni Marituyang. Nay, awan mo ti amawk. Ada ka no. Napayagan. Na, adda ayamot. Kung nakmatkan ka adi ka umut-utang, tanarigat ti agbayad. Aguray man. Talagi pag nukaano anagutang akan kuana. Ikakat bayadan ng takababayin. Apay anak karikap day titersina ni Mari Kuanang, kwaraw. Apay, di mo amu aya. Makalawasan ang nakarikap day Twittersina na. Ngay, apay ngay. Awanan la ako na. Ay, saus. Sapay umayak ko magsingayr. Ha? Pangalahan na nga iti pagbayad na kan ka. Ay, saan amabalin asaan ngagbayad kanyak? Nabayagan di utang na. Di kay lamasyan, mate. Agsingir kayo pa'y lang kat awan matla ko na. Ay, nakwaraw. Ti utang nasken abayadan. Siyak to pa'y no nakautang kat agbayad akadagaws. Nukasta nga raw, agbayad kayawn. Kinay, Kanyak ada utang ko kan ka? Diyan nga inutang yu iti kinitataba daw. Kunayo abayadan yu matla nga dagaws. Ayun, anya. Makatawanan tinapalabas ngam di kay pa'y nagbaybayad. Ay, nalipatak mo taon. Sige, bayam. Bayadak to, kwaraw. Kaano ngay ngagbayad kayaw? Ay, kat basta bayadak to Urayom laang. Maribanang, amom ka din no anya ti ichis-chismis ni Marituyang di taabagatan? Anya, Maray. Saan ka kanung agbaybayad iti utang mo? Na, Natiwad ka kanung agbayad? amangan no saan la adita abagatad nga inchismis nak. Ay sigurado amapannan tumanan ichismis ijay laod kun ijay daya. Maiwaras nandito'y barangay tayo akabildatan. Adyak nagbayad iti utang ko kan kuana. Wun, Maray. Dakes kan. Naperdin tinagan mo dito'y barangay tayo. Aw, nagapuam na natuyang. Ay, di mo man damag-damagan, kwaraw. Ay, napan ka manin nakichismisan niya. Kahit, anya ngay kuma. Napan mo manin inchismis dagiti nakautang kan kanya. Rumbang laang kadakwada tanagrigat da singiron. Apay ngay ngarod si ka. Nagrigat kamot asingiran. Awan pa'y ngarod pagbayad kaw. Saan ka makauawat, kwaraw? Saan kamot nga ichis-chismis Uray saan ka pa'y nagbayad. Padasam nga ichismis naktakita. Makaungat kamot gayam no si kati maichismis. Ay talaga makaungata. Ipabarangay ko. No adamang perde itinagan kaw. Enteng, naala mo jay honorarium mo? Apay aya. Iten mo kanyak, tabayadak man jay utang ko kan ni Marituyang. Na. Tapno dinak dadaula. Ay, awan man di ko nakaurno nga kun. Alan iten mo kanyak, tapno makabayad akon. Bala, nga may sublim ti barya Sige Marituyang! Maray! Oh, apay, maray. Umay ka ditoy. Apay. Agbayad ako niti utang ko. Ay, umaya kun maray. Ay! Ay, nasaya at mo'y tagbayad kan maray. When tapno din akong ichismes ija abagatan. Ay, saanon maray. Uray ijay laud kandaya. Ichis-chismis nak ijay. Saanon maray. At iti bayad ka. Ha? Ay na. Ay.
Nagmayatan ka nagbayad kan? Ited mo kanyak, ti barya. Adda pa'y barya aya. Adda Alaak ti barya, uray singkaw, tabirukan ni Inteng. Isong amin tinangtad iti pagbayad ka. Ay, dakindik ija unag, mabiit laang, tain nakalaang. Na. Na. Apay day tikindi nga inted mo. Ay na Inteng, day tati inted ni Marituyang abarya. Na, mabalin ay amat akin ti barya. Day tangarod ti inted na, taawan ka no ti pagbarya na. Ay di kanton umut-utang. Talaga saan ay... Nagalas ka ti ugali day ta Marituyang. Dukasta, syakla ang tanda utang na kenkwana. Ay wen amare, tanakabayad ako. Umutang akmutan na iti ibayad ko kenkwana. Ay katagbayad kan Tapno di nakamapan ichismes. Ay, mapansaman makichismisen. Ay wen nagpalaod manan. Ay sos, ichismis nan Aje kagawad abakit abalasang, katiwad ngagbayad iti utang na. Imbag no kastalaang ti ichismis na, marikwanang. Anya kumapay ngay. Amangan no ichismis na pay, nagmenopuskan. Ay sos, ay! Day tatisan na nga iwarwaras mare. Makaungetak matnukastan. Iso nga rin nga agbayad kan. Manulaang matja utang mo kan kuana? Nanatuyang! Nanatuyang! Apay aya, kwaraw. Ay, tataba daw. Ni Nanatuyang ngay. Ada napanan na. Napanan na. Napan nakichismes. Umayak ko magsinger. Ha? Pangalaan na nga iti pagbayad na. Ada. Mala, ibagak tao into nagawid. Ang rabiin taon nga agawid day jay. Apay ngay. Kanayon amarabyan umapan makichismes. Papanam kagawad. Itulod na ki Jay Ilay, kwaraw. Tamapanak umutang iti pagbayad ko iti utang ko kan ni Marituyang. Ha? Agbayad kan kuana? Wen, tapno sa anak nga ichismes. Kaya't naasawan, no agbayad ka kan kuana, makabayad matan kanya. Na, adda utang na ken kaya. Ada, nabayagan day nga utang da. Singiram ton ano makabayad ak. Why, talaga asingirikaw. Ay, una yun ay ati bannog ka. Nakabanlugam aya. Anapan nakichismis Na. Sapay ingatom nagitisakam di talamisaan. Nabanugak nga raw. Nakaluto kan? Ay, naglaing kan tuyang. Napan ka nakichismes. Ita, sakpay tinamnamaam nga glutaw. Apay, tikunam saan makabannog ti makichismis? Marituyang! Ada bisitam. Ay, apay, marikwanang! Umayak agbayad iti utang ko. Ay, un maray, umay ka, umunag kan! Ay, siga, aglisi ka dita pag nani marikwanang. Kakit aglutong. Anya? Nakabayad akon kwaraw. Ay, inakmat nga rod agsingiran Wen, ingkan, taamangan no magastos nan tumanan ti pagbayad na ken ka. Nas ka na makabayadan. Ingkan tada pay laang ijibalayda. Madamdama, mapaman makichismisan. Ay, badaw, mapanak manen makichismis, Amawk ti papanam. Masapol pay aya nga ibagam. Ay, sos! Ay, batong ni Kwaruget sumungan. Apay akas lamabutan ka. Kwa ngamin, amok tiranta na dito'y balay. Nanatuyang! Umayak agsingir! Nangagmaw. Kay, Ibagam nga awanak, jak kayat ti agbayad. ay awan ni Nana matuyang ko araw. Imposible Tuyang, saan na mamatay? Umayak di tabalayaw. Umay ka no dito'y unay. Ay, sus, paglamangak nga Mala, aglamang ka na ta dito yan.
Umaya ka! Daytan, umayon. Ay, ilumang na kun. Ijay kan pagbagasan nga glimeng. Umanay ka dita. Ay, sige. Yan anay kon. Tataba daw! Hmm. Ay, adda dito'y ninana to yang. Ay, awan. Maangot ka, adda ditaw eh. Ay, agpadpada kayo kani Uncle Mau. Nalaing kayo nga agsaap. Rumor ka dita, nana to yang. Amok nga adda ka dita. Ay, tuyang. Rumor ka na. Naangot na kan di kwaraw. Ayun na yan. Anya klase nga agong dayta agong mo, kwaraw. Kunakon kat nga glamlamang ka. Alan, agbayad kan. Nambarak nga agbayad. Ha? Saan ka agbayad? Adda pagbayad ka, ngam sa anak nga agbayad. Apay ngay. Ay, oray agreklamo ka, sa anak nga agbayad. Agbayad ko na. At, Agbayad ka nga minan tuyang. Kita nay. Maday tirik na ni kwaraw. oray agong sa anak nga agbayad. Ireklamo ka na to yang. Ay, sa anak nga tang agbayad. Nagalasmat nga ugali ti Kastan. Wen nga rod, Maray. At damot pagbayad na. Ngam di na kaya, ti agbayad. No saan ka makabayad kang kuana, ichismis na ka. Kan kumkomporme apanang dadael ti iwarwaras na. Ngam no iso ti ichismis mau, kasta unay nga unget na. Ay, Maray, isumot day ta sumungad. Ne, nangagnan samot ti imbagbagata. Ay, kukumaray! Umayak man makipatpatang kada kayaw. Tan nakabayad kayo matan. Angam no saan kami ang nakabayad. Kayat na kami nga ichismes, kasjay. Sung bata maati sa lunsod ni Maribanang. Ay, ikwa, lipatin nyo ka, hindi pa nagiginura tayo, ide. Agkukumari tayo man itan. Ay, una yan. Nay, marikwanag, agarbis samot tayo. Ne, aywang gayam. Ay, di binilagkaw. Mabasada. Nana, saan mat nga agarbais? Ay, nay, saan ngagpaisaw marikwanag? Ang nasapriyan mo ti pingping ko. Ay, saus, shower laang dayta. Marikwanang. Ay, Shower laang ni Marituyang. aniya. Ay na, isong arod adidak kayat akachismis dagiti daduma ako kumaray tag-showerak kanaw. Mabasak ida! Ay, bagaman, no asino tinagpasagit ka. Anggal, Asinaw, ninana to yang. anya man yung tinaramid na ka. Nasakit tinagam ka. Tas na nagbayad iti utang na. Ada utang na ka. 5 na taon day di nga utang na kanya kanggal. Na ata nagbayagan nga utang na ita. At damot pagbayad na. Ngam di na kaya ti agbayad. Mano aya ti utang na. 100. Unli? Wananggal. Na talang agata ti di na kaya't abayadan. Wan nga raw. Una yan ni Marituyan. 100 lang nga utang ka. At, anya lakit din. Dayta. Na, Na yan. nagbayagan nga utang mo da ita. Itala abayadan. Pinagsasawan nakpay Nangagmaw. Ay na, nagbayad akon, kapitan. Mabalin kong tagaway. Kurang ti imbayad mo. Talaga akurang. Apay akurang. Gaputa nagsubli-subli ka nagsingir kan ka. Makita? Talaga nagdakas ti ugalim. Iso nga agbayad ka pa iti another 100. Interest nan. Kain multam. Ta naungat ka unay no singirin da ka. Ngam no si kati agsingir. Kasla kalalyon. Nagalas ti ugalim abakbakatan. Ala, agbayad ka pa iti another 100. Agas ti banog ko nga karasubli di balay yung agsingsingir. Takanayon nakmat nga ilimangan. Nagalas nga min ti ugalim maray. Di ka nga min umut-utang no di mo kayat ti agbayad. Bayadam ti utang mo iti ingkaring nga aldaw. No awan pagbayad mo di makisarita ka iti nasayaat. Mawatam. Ay, uwan, kapitan.
maawatak. Ay nanatoyang aya. Nauyong kang agsingir. Ngam aglemang kamat no si kati masingir. Nasaya at apan nakisarita ti kasapulan. Tapno na anayas ti panaglalangan. Ala sigay! Didon tinagibusan ti sabalipay ng istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Marga, chocolates para kan ka. Nagado na chocolate daytoy, Kwarog. Ang mga nagsakitak mo't iti diabetes, no ka nag-amin daytoy. Nasamit nga minti panagayat ko kan ka. Marga. At to'y pa'y gayam ti sabaw. Agyaman na, Kwarog. Nagpipintasan na kito'y asabong. Gaputan napintas ka. Napintas mo't asabong ti ginatang ka o para kan ka. Nangina pa'y na kita. Kasta ka ti, Kwarog. Wen Marga. No aklunam ti panagayat ka. Si dada anak amanging kalay sa kin ka. Adon ti urnong ka. Ha? Ako, Saan ka matkit di nga apuraan amang sungbat iti ayat ka? Ikang ka pa iti gundaway mo ngagpanunawt. Gaputa talaga nga ay ayatan ka, Marga. Napintas nga agpaiso ni Marga akaanak ka, Marikwanang. Aywan Marituyang. Iso nga adot agdat-daton kan kuana at taga-kabildatan. Pakaibilangan ditan ni Kwarog. Ay uwang, agdat-daton mo't ni Kwarog kin ni Marga. Napingat nga agdaton ni Kwarog. Nagbayag da nagsarsarita kan ni Marga iti kalman. Wan nga raw, ay nga maray. Api nga may dito'y lugar tayo ni Marga. Agsapsapol iti panggadan na iti sentro. Awam magkano nga minti masarakan na pagtrabahuan iti lugar da. Kasta ka day. Umay kami man, kagawad. Nay, Ada ka din ni Marga. ay, napan iti sentro. Madamdama pa'y asumangpet day jay. Ay, umay mi kumapasyaran. Kagawad. Urayan yun babaros. Napatag nga minti inaramid na iti sentro. Daton ka kanumat ni Marga, Kwarang. Unang gail. Namuhamgaya man ngagdat-dato nakan kuana. Ay, Apay nagsinay ka iti nakaat-atid daw. napintas ni Marga, saan ka na? Unang gail. Daw. Unang gail. Siksay. Unang gail. Ay. Na, tanagsanay manan iti nakat-atid daw. Ay, di mo ituloy ti agaram kan ko na. Ha?
Apay ngayon ka? Mapaay kan tumadin. Anya? Apay ngayon kastamot ng ti ibagbagam. Imbis nga ibagam ang makaasawa akaon. Basta di mo itulit ang daton ka ni Marga. Panawan na kan tumitlan. Anya? Agbaak ka lang. May bayat pa yan, no agbaak ka. Taawan pagparparikutan. Apay ko mga parikutak ngay. Ano, di maiparit, no ada asawa. Ang mga no, makasara ka iti kickboxer nga asawa. Ha? Naitay kung taran na ka, no agsakit ka. Wano saan? Alain na amin asapol mo nga agpaspasada iti tricycle. Yay. Di mang balunot ka no nakabasol ka. Maditikas di. Jessica pala ti aglaba, agluto, aginaw, kanagsakto. Uncle. Iso anarigat da asawa na. May mayat ano baak, taano ti maaramin mo. Gawin mo ang gusto mo. Inteng, saan anasaya ti imbagbagam ka ni Kwarog? Negatibo ti panagpampanunot mo. Ha? Anya ti amumngay. Ang mga no ni Marganti kagasat ni Kwarog. Ay, kwa. Ay, Jay positibo at ibagam iti kaanakam. Tulungam kit day. Tapno makaasawa mo ni Kwarog. banang. Ay, nalpay pi man ti abagan ni Kwarog apimanaw diti balay. Nasa irterik na kadagiti imbagbagam. Banang. Enteng, luklukwan nak. Ay, luklukon ka ayamot. Banang. Ha, kasano? Pasig abanang ti isungsungbat mo kanyak. Iso mo tinagan mo. Banang. Na, Oh. katwan. Ang awanlat sa balin nga isungbat mo kanyak. Adamot banang. Na, Ay, agluto kan banang. Mabisina kon. Anya dagita isagot mo ka ni Marga Kwaraw. Puro makandang itaw yung uncle. Eh, Hamburger, spaghetti, pansit, fried chicken. hay sayang lada kita. Ha? Apay asayang. Kanin lang day tani kagawad ko anang. Iswa kanin talangin dagita amakmakan. Uy, sana mabalain. Na, Para kini marga dagitaw. Isagot ko kenkwana. ay da. Mamati ka kanin na amin day ta. Paggasgastom la day dyan babae. Paayan na kantumot lang. Uncle. Irwar mo amin dagita makanta kanindan. Mabisi na kon. Manjak. Mayat ka na. Manjak nga raw. Na, Isagot ko dagito kini marga nga ay ayatang. Ninanakuha ng matngagpay so timangmangan ka dagiti insagot ko kini marga. Kwarog, api akit kita ang ni Auntie Kwa ng amang yaman. Ha? Ay, kwa. Apay, di mo ka di kayat dagiti insagot ko ken kaamakan. Nabsugak pa yung namin, Kwarog. Ha? Samay-say, jak unay kursonada ti pansit, spaghetti kan fried chicken. Aya? Bro, na kami mamagkagaram. Uy, na kami mamagsan. Kapila kami na eh. Kwarog, Kuman pa ni Nico. ado pa'y dagiti nakapila nga umay agdaton kanyak. Ha? Eh, sige marga. Agawid ak nga rudan. Mamati ka mo't siguron kanya Kwaraw. Kinan na kagawad ko nang dagiti isagot mo kumakan ni Marga amakmakan. Sayang agpay so ti kwarta nga gatang ko kadagijay. Sa nabalay tanabsog ni kagawad ko nang. Ay, bagbay ni kagawad ko nang tapakanib. Uncle. Napatpatag ni kagawad ko nang amitisyak. Tabinusog mo, itikas taunay. Uncle. Ibagbaga kung tagpaiso ako ano. Awan namnamam ka ni Marga. Awan ti panagtalag ka, itinapintas. Napudaw, kinsiksit. Kasano ak nga rudan ngay? Agbaba ak ako ni ti agnanayaw. May bayad pa yan. Awan pakpakanim. Nailaw anak tupay ka ni Antim Abanang. Anya? Jakmat kursunada at talaga idikas ni Antim. Nasya naklakin kwa na idik. Kagsangit mo jak pansinin. Aya? Liklik-likak iday. Anong surut-surutin na. Kana yung nagpapansin kanya. Aya? Wait!
no masabat na klaiday. Matalimutawan, gapo itinalabos aragsak na makakita kanya. Aya, Di pa'y makasaon no nakasango kanya. Kaya rigan na ti umul. aya, Nagtaraki ak gamin kahit. Sakti katairan nga agbibiyag dito'y lubong. Iso akas tauna iti panakainlab na kanya. Kursunadak mit ni Kwarog, antikwana. Ay, kasta aya Marga. Wananti, nasingpet kan saan anaimot. Mariknak ti kinapudno na kanya. No kasta nga rood, song bata mun Kastama ti plano, antikwana. Nasken asuutak pa nga amo na ti pagpatinggan ti anos na nga agdaton kanyak. Ay, kat adalatakan ka ti desisyon na kaanakan. Nasingpet nga agpaiso ni Kwarog. Saan kanto nga agrigat tanagagay? Nagpintas ka talaga, ading Marga. Ala, ni Tata Badong. Kitkitaan nakmatlatan? Amaw, ading Marga. No, baruak pa'y lako mga aging gaita. Agdato nakmatengkin ka. Ha? Itanto pa'y alakaya kung ka makarik na akpay la iti ayat, Marga. Ala, ipulong ka kanina na toyang. Saan nakmat nga agdaton kin ka ading Marga. Ibagbagak laeng ti agpaysaw. Apay nga rod nga imbagam nga agayat ka kanya? Kas pangarigan laeng dayjay, ading Marga. Agawid kan, kabadaw! Ha? Umporme man ang tibagbagam kan ni Marga. Si Kamait Marikwanang. Makininistoryak laeng kini ading Marga. Ay na, amamukan, kabadong. Jak kursunada, ti panangkit kitam iti kaanakak. Isong agawid kan! Ha? Ipakitam kita, malalaki ka, kani Marga. Ipakita masiga ka dito'y kabildatan. anya iti aramidag, anggal. Do malpaste siyata. Inga je balay da ka gawad ko nang. Anya iti aramidag, enjay, anggal. Agpuka-pukaw ka je sangot titirsin na. Agpapansin ka ni Marga. Anya, Ibaga masiga ka dito'y kabildatan. Ibaga mo ang kalnak. Tapno ma-impress ken ka ni Marga. sigurado ka kayat nak, no kasta ti aramidag. Ewin! Nung amin again sisingpit ka. Panawad na kanto Ipakita masiga ka. Tapno agbutang amang panaw ken ka. Di nakpaimot sinong batan. Iso karon nga aramidem ti sursuro. Aramidem ti ibagbagak. Tapno di nakapampanawan ti babae akursunada. Antikwanang. Nabartak ni Kwarog. Agwalwala dita paraan nyo. Nakabutbutan. Nay, nabartek nga agpaiso ni Kwaraw. Nakausog pa'y nga agwalwala. Asino ti lumaban? Nakabutbutang gayam na mabartak ni Kwarog, antikwanang. Kunak no nasingpat. Saan mo't gayam? Ay, anya ka din ti mapaspasamak ka ni Kwaraw. Agwalwala matan. Saan matasigod akasta? Mayat yaw. Tayo tugtog ka Eh, dito'y ay na. masugaw. Nakaskas daawa talaga. Itaman pa'y nga agwala. Mabutang akon ka ni Kwarog, antikwanang. Diyak kayatan ni Kwarog. Gang, nagustuhan nga ta ni Margatina ramid ko iti kalman. Ewin! Ma-impress ken ka ni Marga. Ibaga na asiga ka dito'y kabildatan. Agbutang ken ka dagiti tiprong dito'y lugar tayaw. Munang gail. Iso adenggem amin dagiti ibagak ken ka. Tapno ma-impress ti babae ken ka Kwaraw. 100% na ito'y nga ibagbagak. Mapanak iti balay danana ko anang iton madamdama. Inakmanen arman ni Marga. Win.
Day malalaki ka ang makisarita. San ka nga agkapoy-kapoy? No, basiti na po'y ako nada. Pay nga adinak mat ng pagtimkan, Marga. Ito'y pay nga agsasawak ng dinak mat sungsongbatan. Ay, sayang, Kwarog. Ha? Anya ti sayang? Impakitam ti pudpudno nga ugalim. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Nagalasgayam ti ugalim no nabartag ka. Nalaing ka nga agkarit. Ha? Eh, kwa? Ay, hindi ka nagpalawag kanya, Kwarog. Sayang. Sung batak pa'y kuman, di daton mo nga ayat. Ha? Nakarit na akmatan iti ayat kan ka. Ngam kalat matlaan nagpukaw, gapo iti nakita nga ugalim. Kwa? Nakasagana akpayan, apa ikalay sa kumakan ka, Kwaro. Ay, Marga. Kwa nga main. Basol da ito ni Uncle Kao. Sorry, Kwarog. Diyak kaya ti impakitam nga ugalim. Iso nga awanin tinamnamam kanya. Anya? Sorry, Kwarog. Basol mo da ito yung Uncle. Ha? Basol mo! Kwa, di ka nagsangit ako. Ay, anya ngay ita-inteng. Kumkumpurmi nga minti isursurom ka ni Kwarog. Di ka kayat nga Uncle Kao. Gapoy tinsurom kanyak. Pinainak ni Marga. Saan mo't na-impress kanya? Kwa, sorry, kwa raw. Jak maklunday ta surem. Ha? Sumpatan nak kuman. Kat makikalay sa kuman kanyak ni Marga. Ngam sayang. Gapoy tinsuram. Di na kun kayat. Gusto na, di ka nagsangit. Anay kao, anay kao. Anay kao, nagsakitan ti pusaw. Natutugan. Kanahayo naklata na mapay kanayat. Kayat kunti mata. Ay, saan Kwarog? Dakas day ta nga ibagbagang. Bayam, balunatak ni angkel mo nga intay. Yan. Gapo iti madi nga isurusuro na kan ka. Ay na, Kapitan! No insurum ko maitinasaya at ni Kwarog, makaasawa ko man. Anya ngay ita, balunutin na kan ni Nanabanang. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bolyeser. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala, sige! Kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Nay, nagado nga arak ti gatangamon, Kwarog. Wala na kwanang. Painumak man dagiti patpatag ko a barkadak. Anya? Napatag ngamin dagiti barkada kanyak. Iso pa inumak ida iti arak. Ken busugak ida iti adu apulutan. Wanangam narigat mo't no nalabas ti panaginom yu iti arak.
Ayos lang. Kaano kanto pa'y ngagsakit ngay, no di mo mat isarsarak ako nada. Na, kayat mo nga rod tagsakit, kwarog. Amin na tao, agsakit. Agbartag ka manuno saan, agsakit ka lata. Na, Ala, mano amin na bayadak. Kwenta maun tabayada kaon. nagado nga arak ti ginatang ni kwarog dito'y tersenak maribana. Nasabat ko nga rod itay dagiti babarkada na. Napatag ka no dagiti babarkada na. Iso apa inuman na ida, mare. Ay, ibagaktuman kan ni Inteng tabagbagaan na ni Kwarog. Adun adaras a pinainuman na dagiti babarkada na. Ay, tirigat na. Saan pa yan amapan ag duty iti rabi eh. Takanayon anabartek ni Kwarog. Dayta nga rod ket marikwanang. Ipangpangrunan na mutan dagiti babarkada na. Nasaya at nga agpaiso no maibagam ken ni Kapitan Tar Aramiden ni Kwarog. Tapno isardeng na tagpapainom ka dagiti babarkada na maribanan. Inteng, ingkaman bagbagaan ni Kwarog akanakam. Ay, apay manag. Anya manatir aramiden na, dungaw. Kakadwa namanen dagiti babarkada na. Hey, Agiinom da iti arak ijay sirok ti mangga. sabalin ti ugalin ni Kwarog ita. Kanayon mutan nga agsyat. Isu nga rod nga ingkabagbagaan. Dagiti mutlatan babarkada na ti pangpangruna na. Saan sa payang agpaspasada? Ala, bagbaga akto inton masango. Ado pa ti trabaho, iti barangay hul. Iba't patag kayo nga minabarkada. Imbilang kayo nakakabasat kao. Gusto ka na, Kwarog? Wow! Awan nga min kabasat kao. Iso nga imbilang kayo nakakabasat kao. Gusto ka ron? Inom ka man na. Kumatang ka pa iti pulutan tayo niya. Sana parikot da ita, kakadwa. Kakaiso na nga da kwartak. Di na ima sa pulutan, ati katang, Kwarog. Wine! Jay kay masanin na pulutan ti katangag. Agpapas tayo itang agsyat. Ay na, kanayon anabartek ni Kwarog, marikwanang. Uwin nga rod, marituyang. Agdiwar-diwar ang nagawid iti balayda. Nalaing mat amaki barkada ni Kwarog. Ay, asino nga'y gayam dagiti barkada na. Saan mat ataga dito'y kabildatan? Jay dadduma, taga-ilay. Jay mat dadduma, taga-kabangibang a barangay. Ah, isumat lagayam ajak mairupaan ida. Dayo damat gayam dito'y lugar tayo. Ay, jakman amaw, takanayon damutan diti kabildatan dagiti babarkada ni Kwarog. Tirigat na, maray. Nagaariwawad ang agiinom iti arak. Ijay paymat nga rod asidag ti balay may ti pagiinuman da. Ibagam manday takan ni Kapitan, takasarita na ni Kwarog akaanakan na. Madisturbo kayo umat nga agpaiso, ano na ariwawad ah? Arak bait daytay igda, Ma'am Kwarog. Wine tataba daw. Kadwam ka di manayin dagiti babarkadam nga aginaw. Una, agiinom kami jay sirok ti mangga. Inawis ko pa'y dagiti babaraw dito'y lugar tayaw. Mabalay, nga wisin nakmat nga aginaw, Kwarog. Barkada kaya? Ha? Ay kit barkadaan nakmitin ah. Tapno agbarkadatan. Sige nga raw, tataba daw. Agbarkadatan. Ayos. Kayat ka di asawin dayta, amabalinak mitin ang makiinom iti arak kada kayaw. Mabalinan. Anya nga iti pulutan tayaw. Tinuno apaltat kan sinanglaw. Wow! Nagimasay. Mapantang aruday. Makain-inumakaw iti arak, Kwarog. Ay na marituyang. May samot ni Badong asanger. Wen nga raw maray. Kadwa na da Kwarog nga agbarbart. Inaldaw lakit din nakastatiar aramiden da. Ay, wen nga raw maray. Ay po. Yay!
Ay, awanan, Marituyang. Nabartekan ni Pari Badong. Ay, Agkan kantan. mangibabain manen day talaklakayan. Isulang tilakay anay laok di ta pag-iinuman da. Ado nga minan tinainom da. Iso adidan ammo ti araramidan da. Ay. Ay, una yan. Ay na, maray. Talaga mangibabain ni Badong. Ay, sus. Ay, una yan. Mangibabay na talaga day ta, Badong. Mangibabay. Nay, anya ti araramidam dito'y balay kaw, ang kalintay. Anya balay ko asasawon. Ay balay ko tinagawidam. Nabartak ka man nga minin. Ay, sana ka nabartakang kail. Nakainumak lang. Sika tinabartak, tada ka dito'y balay kaw. Naulaw kan. Tasak pa itan tinaulaw. Ay na, Kwarog. Nabartek ka manan. Ha? Tada ka mo't lang dito'y balay kaw, antibanang. Kwarog, saan mo abalay daytoy? Ah, Balay may kandi angkel mo nga inteng tinagawidam. aya. Ala, sumrag ka ah. Ay, kasta unay nga min abartek mo. Saan ka kumaan na bartek? No inawis nakmet anak siya. Na, anya manan day tanga ibagbagam inteng. Ha, kayat mo mat ti agbartag. Apa nga? Takot-kuti dito'y karabo ko po. Ay, sana! Ay, sos. Di kag sakuro dito itipato! Kagadwa! At tama na narakaw. Kaginom tayo manay. Present kami. Ayos nga rod no kasta. Kanayon tayo nga kakadwan at arakan pulutan. Ala! Isagana yung tilamisaan. Baso kan dagiti pinggan. Tamang ilaban tayo iti pulutan. Ala kakadwa! Lechon babaw kan lechon manok da ito'y pulutan tayo ita. Kakaisuna nagaduti na pasadak iti tricycle. Tagno muyaw. Napatag kayo ngamin kanya kabarkada. Nya pa lang arot kararamidan tayo nga, Chip. Sa atin na. Ay wana! Garawain kakadwa! Ay na inteng. Napatpatagan dagiti babarkada ni Kwarog ngam iti sika. Huwag nga radong. Sak amis mo a pamilya na. Di na kon ikaskasa. Nagiti babarkada na ti mangawis kan kuha na. Mapanmit adagosan. Ipang pangruna na nga rod dagiti babarkada na. Adadamanan iti ayuyang da nga agiinom. Di nakpayan pampansinan. Kaslaawan makitkita na nga angkel na. Ha? Nagsabat kami to pa iti agsapa. Kat kaslawan nakita na. Kasla akpong dol alay napsan na. Anya? Di na kun kay kayat ni Kwanam. Sa balin ti kay kayat na. Tadag iti babarkada na. Nagsaor kayo magtayong kakadwa. Di kayo pa'y nagawis, mate. Ay, siga magkayam tataba daw. Umay ka, agtugaw ka. Tuguman ito. Ay, tatabarog. Tayo pa tiyarak ang pulutan. Ayos nga raw no kasta. Adi ba dito? Baglaki din tayo masidagak. Naibusanak ko man iti arak. Mumimot lang nga umay ka, nga uray sanda ka nga ayaban, tataba daw. Sa bagay umayak latan. Bala, ikanda nga roday ni ti arak kaw. Now, at daw itataba daw. Sky is the heaven. Ay, sikamot gaya manggal. Ewan. Aldawan. Yung kaririing mo pailaan. Ha? Aldawon na yan. Kunak no para bangon pailaan. Ay, nabaybay amon ti trabaho po raw. Di ka pa yung nag-report iti barangay hall. Chip tanod ka pa'y mga Hanggang Hala, ingkag digos. Kasapulan ka ita iti barangay hall. kayat ko pa iti maturaw. Anya maturog.
Ingkag di ko sa tanapat ti paaramid ka. Maululawag pa ilang, Uncle. Wala ta kanayon mo ti panagbartik mo. Uncle, Kita ang talaga. Di kan sapayin mangmangan. eh, Arak kan pulutan lang ang ti karga ti tiyan mo. Just kita. nasakit ti ulaw. Ay, gunggunam! Apay nga min nagbartak ka. Rumwar ka, tanapat ti paaramid ka. Kunak man no inayabamon ni Kwarog ijay balay na. Ay, isumit. Wan, nagsubli mo't ang naturog. Na talaga adimon maibaon jay ka anakam inteng. Talaga an napatpatagan dagiti babarkada na ngem iti sika nga angkel na. Ay, yan na nga tanti mapaspasama kan ko na. Tanang balinbutin na mamartag. Kita ni pari badong. Pumanag na di ta paraangan. Kaslada sapsapulen na. Ay, sapsapulid na siguro ni Kwarog ah. May samot na itang Ala, ingkamanen ayaban ni Kwarog. Ibagam nga umay mangan dito'y balay. Itaman pa'y asa naging matang iti arak ni Kwarog. Jak mo'ten makitkita arumrumwar, maray. Amangan no nahang uber manayn. Iso anala daw ang nagreeng. Ay. Na, maray. Isumot ti sumungan. Agkakapsot amagmagna. Nanagwana. Nay, apay, Kwarog. Ita ka laarumwar di tabalay mo. Jak nga rod mawatan tiriknak. Nagsakitak matan. Ay, sige marikwanang. Agawidak nga rudan. Amangan no adda makaakar asakit ni Kwaraw. Ha? Ay, awan sakit ko ang makakar. Ay, anyaya ti marikrik nam, Kwarog. Nagsakit tintiro bagbagay. Ay, Gumatak man iti agas at para sakit ti bagbagay. sige. Ang may mayat numapan ka agpa-check up iti doktor. Jak kasapulan ti doktor. Agtumarak langan iti agas. Agimbagak tumatlaan. Enteng, madanagan ako. anyat pa kadanagam dungaw. Ay, ni Kwarog aka anakam Agkakapsot mo't amagmag na itay nakita. Ang uber siguro ah. Kanayon mo't nga agpartag. Dagitilatan babarkada na ti kasangsangon na. Wen ngam sabali nga rutila nga na anakitak. Gaga nga itinahang uber dungo. Nakadumog amagmag na. Kanalpay ti abaga na. Iso nga ingkaman kit di kitahan balay na. Uray mapanak balay na. No di naktumot la kasarita. Useless. Dagitilangan babarkada na ah. Ti mangkita kan kwa na. Ay, makaamo ka inteng. Ay, amang ano adamot dakas ang mapasamak ka ni Kwarog. Bawan! Kat naging lalaing. Kaslaan muna amin. Tadi pa yan dumngag kanyak nga angkal na. Ipatpatag na kanukit dahil nagiti babarkada na. Nag-text ni Kwarog kanya. Ibagbaga na masakit. Agpapaarayat. Ay, kating katulungan Adamod nga angkal na nga inteng. Apay ko matulungan ngay. Na kunakman no agbabarkada kaya? Agbabarkada kami lang no darak. Hangam noawan. Saan kami agbabarkada? Anya? Ni parinting ti pagparayatan na. Sana siya. Naitiks ko amin ang nababarkada. Gumawan mo tag-reply. Ngam no arak ti itiks kao. Agsasaruno ti reply da. Uray ni tata ba daw? Hindi mo't nag-reply. Nagkakapsuta kaon. Sanak mo't nga roda makapangan. Nagsakit tintiro bagbagay. Kan maulawa kaon. Jak matan matiksan ni Uncle kao. Tanay ibus matan tilod kao. Imunamot ngamin nga intiks ko dagiti babarkadak.
Naging ganay bustilod ka. Ay, marigata na ka talaga, bumangaon. Matayak sa matan. Sa dino ti ayan ka. Ada ka dito ospital, Kwaro. Ay, nasaya at nakapuot kan. Ay, stay nakariing kan, Kwarog. Angkal, antay, pakawanandak, kunak no dagiti babarkadak ti makatulong kanyak, ngamusan mo't gayam. Talaga mat. Ibagbagam iday nga ipatpatag mo dagiti babarkadan. Sa dino nga itayan da ita. Di da ka mat matulungan. Ay, agtrangkaso ka, Kwarog. Iso adi kan agsaupay. Aginana ka kitday. Antay, Husto ni uncle mo. Awan ti sabali ang makatulong kan ka, no di ti pamilyam matlaeng. Am mo da kalaeng dagiti babarkadam, no adda arak kan pagsayaatan ang maipaay mo. Imbagkit di taimbaon ko ni uncle mo ang mapan ijay balay mo. Ay, saan kamot gaya mon ang makabangon? Ay, Gapot agtrangkaso kamot gaya man. nakapsot ti bagay tapasig nga arak ti impapaunag mo, Kwaraw. Wala, agbalbaliw kan. Ken pilyam ti pakibarbar kadaam. angkal, Pilyam dagiti barkada nga amuda ka nga isakit ken tulungan. Sana tay barkada adadailen na ka itiliklikudam. Ken di na kaamu at tulungan no kasapulam ti tulong. Agbalbaliw kan. Ay, Kwarog! Napatpatag nga amang ti pamilya, ngam ti barkadang agbartek laeng ti amuda. Ala, sige! Diton tinagibusan ti sabali pa'y nga Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ng labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bolyeser. Ken iti direksyon, Virgie Peclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya nga inkam ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan ng labida tayo, anay! Kapitan Enteng! anya ti lutluto ang mantibanang. Adobo a karne ti baboy, Kwarog. Paborito ni uncle mo kat ti adobo. Ay, oray sa kantay. Paborito ko mati adobo a karnit babaw. Di oray man inaldaw nga iso ti sidak. Ay kat umay kan tumangan dito balay Madamdama pa imot ang maluto da itoy. Ayaws. Antay. Anya ti ipatrabahom kanya. Ay awan. Umay kan tulamanganan dito balay. Uy, jaksamot na ilakam itiin na pa, uy. Ado, tiin na po may. Iso adi ka madanagan, Kwarog. Ayaws. Makasidsidak nga minan iti adobo a karnit babaw. Enteng, mangan kan. Amok amabisin kan.
Ay talaga ang mabisina kong dungaw. Nagaduti na si Kasok ije barangay hall. Angkay, mangantayaw. Mabisina kaon. Mala, magantayo nga rin. Adto iti si Daem, Inteng. Yaman nakdung ko Yaks! Ay! Ha? Apa Inteng? Kapay angkay. Anya ti problema? Nagadumat ti soy na. Sa balit ti raman na. Saan na imas? Anya? Ay, ramanak man. Nagimas tupay. Kasto niya ti adubaw. Saan mo't asobra ti soy na Eksakto lang mo't iti panagraman ka. Diyak kaya tintibangan. Na. Kukwayo lang ti adobo a karnit baboy. Ah. Awanan ganas ko. Yan. De. Apay nga insardeng mo timangan, Inteng. Natamnay ti masida. Anya? Kastamanan ti ibagam? Awan pa'y ganas. Nagtamnay. Awan ramraman na. Saan na imas? Para kanyak kat saan mat? Eksakto lang tiraman na. Diyak kaya. Saan na imas ti panaglutom? Ta nagtamnay. Na. Nagtamnay. Sapay ulit-ulitin na. Talaga ba't natamnay ti lutom? Saan na imas? Hey, Huston! Timpla ton anaimbag no sumarunong agluto ak. Ewan Talaga ngamin natamnay ti masida. Saan na imas? Na. Ulit-ulitin na nga ibaga. Nagpasumat. Maramanak mo't no natamnay ti lutom. Hey! Sumardeng kan! Na. Kas kala dadaol aplaka. Ulit-ulitam ti ibagbagam. Nga pa'y tigatanga man tay. Gumatangak pa iti kukod ti baboy. Lauya kanu kat ti kayat ni uncle mo asidaan. Ay, ura siya kantay. Kaya't kumatila uya ako kod ti babaw. Ala, urayan na kun ijay tricycle mo. Mabiitak lang gumatang iti sidaan. Umayak to makipangan iti balayo Saan akong nagpasada. Sige. Basta urayan na kun ijay tricycle mo. Mabiitak laeng amapan gumata. Ay, nagimas. Napgad Ha? Anya tinaapgad, Inteng? Anya pa'y kuma. Ti sabaw Nagsakita kiti dahi tangar aramidem Uy, saan mo't naapgad para kanya kang kain? Nagimas tupay. Saan ka no mat naapgad, Inteng? Tinimplak mat naimbag. Ay saan? Naapgad nga ron. Sayang tila uya. No di mo kayat. Si Dakon ta si Damang kain. Ay kukwam laeng. Naapgad talaga. Diyak kurso na dati pan nakaluto na. Ala, si Daemon Kwarog. Bayam ni uncle mo. Day talag reklamo ti amuna. Ayaws. Agyaman na kantibanang Thank you, matangkay. Anya ayat ti parikot mo dunata. Nilakay ko, Kapitan. Apay nito niyaw. Anya ti parikot mo kunkwa na. Ay, kanayon kami nga agapa, Kapitan. Kasanumat ngamin. Awan mayaw-awat na aswildo na kanyak. Kastaya. Uwan, Kapitan. Ibarbartek na laang ti sweldo na. Imbis ko mga igatang na itibagas, kansidaan mi. Bala, kasaritak to nila kay mo. Sana mabalin day tangar aramidin na. Irresponsable day tanga asawa ma. Ay, agyaman na, Kapitan. Mawanti rumba nga pagyamanam dunata. Trabaho day ta, kas kapitan ti barangay. Papanantaan tay. Agudong hak iti si daon ni uncle mo. Ang aldawon nga agudong ka. Ang mga nuawanan ti magatang mo iti tsindaan. Ay sambutan ta ti mapan iti tsindaan. Agungat ni Inteng no jak magatang ti kayat na asidaan. Aglugan ka nga din antay. Isambut ka iti tsindaan. Tapno at dapay magatang mau. Sigurado ang magustuhan ni Inteng dahito lut-lutwag asidaan na. Sinigang abangos. Timplahaak anaimbag. Tapno saan manan nga agrire. Ramanak man kit day. Ay na. Ay, nagbanglaw.
Mabisinak paikit din. Um, um, ay na, mayat. Mayat talaga. Apag isulaang tiraman na. Ay, madamdamalaang, naluton to'y sinigang abangos. Ay, niadamot gaya man ni Inteng. Sigurado ang mabisinan. Ay, nakaluto ka nung nga. Ay, wan, Inteng. Ala, mapankan ijay lamisaan. Taidasar kon, ti kananta. Ala, agigup kalat ta iti sabaw, Inteng. Agbusog ka. Nalsum ah. Anya? Ay, nasobra ang ting kabel mong alsum na. Na, Ay, na makilumak. Saan ang naimas? anya? Husto lang matiraman na. Saan mat anaalsam unay? Ay, nalsum. Na, Diyak kabailan at tilmunan. Ay, diyak kaya't dayta sidaan. kunak man no kayat mo ti sinigang abangos. Eh, nagbabawi ako. Nagalsum mo ti pa ng lutlutom. So, diyak kayatan. Anya? Sigurado ka nga ipadigom da ito'y asitaan, maribanang? Wen, marituyang. Si daan niyo kan ni Pari Badong. Ang nagaduda itaw. Kasla saan kayo met anagsida? Syakla tinagsida, marituyang. Saan mo't akayat ni Inteng? Tanagalsam ka na. Aya? Ay, agyaman ak nga rod, amaray. Ay, oray saan akon nga agluto iti sidaan mikin ni Badong. Tadamat tanda ito'y impadigaw. Nusa nyo ti parikot nyo ka ni Donata. Sana ron ba nga baybay ang ti pamilya? Kapitan, No da swildom, igatang yo iti kanan nyo. San mo nga igatang iti anak, ta madiday ta nga ugali ti asawa. wen kapitan. Kinasarita nak ni Donata idi na minsan. Imbaga na ti parikot na, isu akasarita kamay. Kapitan, Orno sa nyo ti bagbagayo. No da diyo nagkinaawatan. Pagsaritaan nyo, anay bag, ah? wen kapitan. Ikarik, agbalbaliw akon. Ay, saan asak ti pagkaryam, ah? Agkarika ka ni Donata, nga agbalbaliw ka. Naulimot dito balay, ah. Sa di nung hatatayan ni Dungaw. Awan mo dito'y kusina. Mabisina ko. Nagado ti trabaho iti barangay hall. Iswa na rabyanak anagaway de. Ay, nga tati masida. Awan mo't nalutaw. Nalinis mo't ti kaldero kan kasirula. Saan ang nagluto ni Panang? Anya nga ti kanag. At awan mo't tinalutaw. Ay, unay mo't dayjayan ta saan ang nagluto. At damot gayam dita salas ni Banang Dungaw. Di nakpay nakita, kanadlaw. Banang! Mabisina! Awan mo't tinalutaw. Hey! Mabisina kunak! Apay adi ka naglutaw. Rabi na yan. Ay! Andiya betul. Kaslawan nakita na. Kanmang-mangag na. Nagsilsil-pun latan. Na. Ay, Banag! Sungbatan nakmet, ah! Apay adi ka naglutaw. Ada nag-text kanya ka. Sino nga taday tayo? Kita ekman akastoy. Ka. Nimot ba nang tinag-text kanya? Ay, basaak. Makaamukan nga agluto iti kanem. Yay, replyak man. Mabalinak met akasarita, takaabay nak, Banang Dungo. Isin kon. Nabita. Pas basain ng titiks ka. Adatan. Agrip-replyan. Nag-reply man
makaamukan iti biyagma. Inteng. Makaumakan. Bye. Goodbye pa kanyak. Banang! Tapi nanawan ako. Tuya, adda sa bali madmadlaw kaw kada pari inteng ken maribana. Nay, anya day taamadlaw mao. Kasla sanda nga agsarsarita nga agasawa. Pagkunam, Di magasak itay, di balayda. Tada napatag nga imbaga ken ni pari inteng. Lima baslatan ni maribana ang anak kami suot. Ha? Idi kasarita ni pari inteng. Saan asimungbat ni maribanang? Imadayulatan. Ha? Isu anak kunak asaan dang agsarsarita nga agasawa. ay na, ang mga nuadda sa andalaan nagkinaawatan. Gagangay laday ta, iti agasawa. Agudong kakadayan, di ba nang? Saan, Kwarog? Awan mo't sirsirbina. Ha? Anya ti kayat yung asawanan tay? Naglaing nga agreklamo. Isu nga uray saan namang mangan. Ha? Kanayon na nga ibaga asaan ana imas ti panaglutok. Isu ang makaamon nga agluto iti kanon na. Ay, maawat ako nantay. Jak matumpungan ti kayat na. Ibaga na anatamnay, naapgad, nagalsam ti panaglutlutok. Un nga rodan tay, nadlaw ko matday ta. Isu ang makaamon nga agluto iti kanon na. Jay kayat na apanagtimpla iti makan, isut aramidan nan. Adto ti soft drink, maribanang. Ay, agyaman ak, marikwanang. Kas lakal-kalpas mo anangan Apaprusan pa'y latatsamaw. Ay, win mare. Napanak man nangan ijay pakanan ni Manong Usteng. Nay, saan ka nagluto di balayaw? Ay, kanya-kanya kami ni Inteng, marikwanang. Anyat kayat mo asaway? Makaamon nga agluto iti kanan na. Tamakaamo akmetan iti kanan. Anya? Inaramid konti amin. Ang dilawin na mutlat tati panaglutok. Di namut kayat dagiti lutlutwag. Isu nga awan mutlat sirsirbina, mare. Sayang laang dagiti makan, taipadpadawat ko. Anya? Wen marikwanang. Isu ang makaamon ni Inteng iti biyag na. Anya day taginatang mo ang kay. Karni man ti baka nga iluto ni Antem. Ha? May 1 kilo a karnit baka. Kaya't kung amin ti agsida iti inangir kay. Siya akong tagluto ang kay. Ay saan Di Antem abanang ti agluto. Siya kaon. Di Antem nga raod. Matataan lang day takarnit baka. Isu asya akong taglutaw. Ay, jakayat. Mayat ka nang kay. Sayang lang day takarnit baka no ni anti ti aglutaw. Ay tapay ngamin nga ipilit mo. Sayang nga raw. Saan asayak mo? Sayang no ni anti ti aglutaw. Saan? Ilutom na ito yung karnit baka dungo. Apag isaw, no sumangpwita. Agsubli ak piit iti barangay ha. Kimata nga kung iti repulyo kan patatas nga isag pawaw. Sumungbat ka matadong nga, nakasarsarita ka. Kita ang matlatan jay aso anak kaida di tasangot ti rin daw. Na, tadi naklata kaya't akasarita. Ibatik dito lamisan da ito. Makaamukan nga agluto. Timpla man na imbag, tapno na imas. Hala, mapanakot. Ay, nakaluto siguro ni Antim Aba ng kwarog. Bakit di ang kay? Mabisinak pa yan. Sapay inangar akarnit baka ti sidain. La. Kartingan tatibag na taasidigtan di tarwangan. Ha? Apay anagado ti aso dito sangot ti balay. Slad damot pag-iin nagawan da. Ha? Karni mo ti intakal da. Ay, siya laki! Siya! Hey! Ang kay? Hey! Kasla karnit baka ti kang kananda. Anya? Ay, banang! Ayan nga ti karnit baka nga impalutaw. Impakan kon iti aso. Ha? What?
Awan mutlat sirbi na nga ilutok dayjay, tasaan mo mutla asidaan. Ha? Ibagam tumanen anak